کاربدانین و اف روشاگو رودایی تچاوا دخوینه که کیست کن؟ قناعتم ما سه تشت گرینگه و مجارده یک سوریا اندر نیو بردف که اوجالان بو yani hem karın bejin yek berdef ki ucalan bun berdef kedin zihne eyduyemin ve ani zemin vekili Serok Meclisa Türkiye bu avzi mesele giringe esiyemin heyeti da ciye girdi heyeti ku او المزان چاوا و پیواژوی ناو بکن دولت سنزانه yani پیواژوی دیامین هم ده بیجن Türkiye'de mabeyna işte PKK demo muhakkak Kürdanzi alakadar dikin fakat daha ziyade PKK çek deyne de bejin Türkiye ve süreci vusatı nav kirin yani dawiya terörü vusa nav daha ziyade beri Bahçeli go pişti Erdoğan zeviya tekrar kır. Yani mijar giringe rojavzi giringe tengasiye Türkiye'zi zede heye ez de medya ali hükümeti zi khast evya usabinin rojavi. Mesele giridai Suriye mesele din zi teda hevrazi ki hevda. Keki sıtkıya nefte ve vateyi ku Canjdestana sırasıraya önderji tü tesirek ve proseya ya beynaf yani proseya düyem nake yani bu vesile nermaye ki te hole yani o baştı be fakat ne bavarım ki devlete ki mina devlete Türkiye o mesele ki mesele Kürdistan'ı geredai یک مجاربه یک انسانه که جان خوانده کریه سروی تاثیره که yani esasi çeve o tişteki yani ne realiste yani fakat mutlaka çend roje yani jiboy gel jiboy xabata piyari em de bejin jiboy gel ikna bikin belki figure ki lazım bu yani ana bu sembole aşitti bu sanavdikin tişteki eriniye yani her tişteki emrahne nekin fakat pejaroje da mutlaka şahsiyetta ve kırna ve lehida aleyhida evi rahne bibin yani mutlaka tişteki tabiat. Keki sıtkınuha beyamin gelek balki şey gujali destihlatı ve yani tu veziri dadi bigre serok komar bigre سروکی میتی بگره یعنی پیامین گله گرم جبو کسایتیا سرسریا önder ani nezman yani normalize ve siyaset az dikazım pirsax ve çerçevede bikim keksat te sırasıraya önder ve ki peyvdari berdef ki Abdullah Öcalan binavkir yani mirov dikare beje nermahi dinav devlete u Abdullah Öcalan de jberku PKK حلوستاوی حتی نهایشی با وای کی زلال ندیاره yani kerem ke Brezilya. Yani notu nahat hatta ana ucalan desti devlete Türkiye esire yani emni karın bejin yani du ali heye. O peyame ki dedin zi hassasiyet devleti çi heye o zi derj dikin o beyanatan yani emkarın bejin nivi hevra hazır dikin ev daxiyaniye ki dedin ev beyanatı ki ucalan dedin ve çerçevede şirobe bikin eğer Türkiye normalize be yani demzi partiye ki Türkiye'ye ev Süreyya onderzi jana xwanda kuriya xwedê rahma şake evzi yani yek parlamentere mafivi heye be merasimeki resmi pe ev defin kirin yani ev tişteki tabiye fakat Türkiye vakti kıyametin AKP MHP xwedî devleti ve devleti nişan dedin yani Usa iddia ve ne ki Usa dedin geli CHP derva demeyine dem derva de heneki insan hain navdikin fakat ve ev vesileyi nermaye ki çibe normalize büye göre ev her dem Usa be yani yekedin zi rahmet büke gerek ki Usa binerin yani parlamento çencar parlamento temsil büye partiye ki temsil dike heyete ki temsil dike cigeri seroki meclisa Türkiye'ye
Yani jiboy Türkiye artık tişteki normal bu ya garip yani anormal tekuya kırın. Evet tişteki tabiye görme. Keke sıtkınha pevdarê AK Partiye Ömer Çelik yani mirov carnat karî bêje wekî pevdarê hikûmetê jî yani lê pevdarê AK Parti Ömer Çelik destnîşan kir ku ger PKK bangewaziya Abdullah Öcalan cîbicî bike dewlet jî hêdî dê hin pêngavan bavê jê proseyeke erênî pozîtîv dê dest pê bike ji ber ku Erdoğan li vê proseyê xwedî derketiye. Xwendina te li ser vê daxuyaniyê çi ye birê Sıtkı Zilan? İrozi parê ki me şêrove kir me ser hesabı xwe X'ê berî me digotin Twitter me par vekir dewleta Türkiye ji bo wî PKK çek deyne ew jî qedro siyasî ew ê ki rehin girtine mîna Demirtaş ew ê din heta qedroyê PKK jî ji bo wan afekî emomî derkeve veya xut infaz ew ê yasayı infazı ve çerçeveyi de nermayı ki tişteki çeke evya kazanca insanı me zaten em keyf hoş dibin vakti ku azad bin zindani. Nay ve manay ki Kürt tişteki kazançdı ki. Ev minakda du dersi ana hilbijarti heye Türkiye'de dersi Kürdi, zamanı Kürdi. Eğer ev ders haftaya du ders bebe mecburi ev kazanca millete Kürde. Fakat kadroy siyasi berdin ki em duxazin be ısrar em de bejin bir salana berdin ev kazanceki mayende nine jiboy millete Kürt yani tişteki kazanceki mayende nine esasi nine geridayı mesele Kürdistan nine kazanca meçiye statü hebe perverde bir Kürdi be zamanı Kürdi akredite be devlete Türkiye nas bike devlete Türkiye hebuna Kürdan fermi nas bike yani kanuni esası Türkiye'den navime derbaz be yani manipülasyona ki mezin bir mesele daha heye yani devlet evya naxwazın işi esasi nikaş bike yani emucalan berdin tamam serçava berdin Demirtaş rehine berdin kadroyu dinem berdin af çek zaten hun gerek wana bikin evya tişteki mayende nine evya em nikarin bidin gel xo fahm kirin veya xud kadroyu siyasi hinek jwana. Birê Zilan yani niha deslata Türkiye dibêje ev prose ne proseyekî yani kirîn û firotinê ye danûstandinê ye proseyeke Tirkiye ber be proseyeke Tirkiyeyek bê terör. Navê wê ew bi xwe bi nav dikin wêne. Yani desilata Tirkiye vê proseyê bi nav dike ne ku bi nav nake dibêje Tirkiyeyek bê terör ango Tirkiyeyek bê PKK. Tirkiyeyek bê PKK. Birê Zilan her wiha tê axaftin ku ev prose girêdayî wê yekê jî ku Serokkomar Erdoğan bikaribe carek din xwe bike namzet. Nirxandina te çi ye? Yani az ne bavarım evzi belki yek netice be fakat sedi sed devlete Türkiye devleteki mezun xwedî tecrübeye ji bo vê mijarê tiştekî wisa dest pê nake ez vê qenaatê dime girêdayê meseleyê Sûriye û xaseten Rojava statûyê Kurdan tiştekî em dibêjin zaten PKK şerê çekdarî Türkiye'de wenda kiriye alî îdeolojik zî dava xwe wenda kiriye yani pir deforme bûye kes ana mesela ji bo gencî Kurdan Bakurê da seraserê Türkiye ucalan tiştekî ifade nake Demirtaş tê nasîn hinek kadro siyasî tê nasîn yani Rojava guha tinek mezin çê bûye PKK em mirî hesab dikin Türkiye'de ana Bakurê Kurdistanê da mesele çiye mesele Rojava'ya bira çek dawî be PKK xufes bike evya Kürt bi salan dibêjin fakat evya têra hikûmeta Türkiye nakid dibe ser ucalan ew ser demê tezîq bidin Rojava zî tiştek ku Şam dibêje ew zî daxwazî Türkiye'ye Şamî re dibêje Şam zî Rojava'ya dibêje dibe statû nexwazin yani tiştek ku Süreyya Önder Xwedê rehma şake go me tiştekî nexwastiye bi son ew kir Bahçeli go me
bazareke tu nevi mesele. Her dualiz rastı beje. Fakat Türkiye tişteki zeyde duhazır jiboy rojavayı. Debi ev biraderi xwe wana ikna bikin Şamil tişteki nexwazı. Yani ev zî statûyê xwe ew bikin çek deynin berî peyede nav dikirin piştiyana yani nav çi dibe biraz statûyê wan tu nebe yani fakat kongre hûn zanin konferans çêbû kongrena piştî guhartin çêbû ve konferansê da pêşniyarî dikin konferansê yani gelê Rojavayê xaseten ji bo Kurdan got statûyekî lazim e. Seraserî Suriye zaten ji bo Dürziyan, ji bo Aleviyan, ji bo Kurdan xaseten statû nebe ew guhartin Şamî da çêbe mesela bahsî tên yekî din tên Nejat Bezê Arab hene îşît hene ku çawa bê çek bê statû xwe muhafaza bike jiyana xwe malê xwe her tiştê xwe yani ew tiştek ku Türkiye dixwazin tiştek ku Kurd dixwazin li hev nagrin fakat dengekî nîvcû bilind dibe hundirî MHP'yê da hundirî AKP'yê da dibên Suriye em sedîse em tamamî em wenda dikin wisa nabe federasyonê ya nîv federasyonê em razî bin ji bo ke em hemberî İsraîlê bikaribin Suriye'de hebûna xwe muhafaza bikin. Spasiyatet kim kekî Sıtkı Zilan çavderê siyasî mafnaj Diyarbekirê gelme.